Asibingelele mbukalani KZN TV sikwamukela ohlelweni lethu lanamhlanje. Bengigithi kanti namhlanje sihamba nabo befundisa ukubona soke sikhuluma nabo mayelana nezihloko ezibalekile soke sithi kuyithinta kulamaviki nje elandelana. Namhlanje umfundisi sibuyele nesinye isihloko esibaleke kakhulu esikhuluma ngomalusi. Mina unele wakhuluma indaba yamelusi ngavele ngakukhumbula indaba yabefundisi ukuthi uNkulunkulu babekile njengabelusi emabandleni. But sibona izinto zonakala bekhona emabandleni. Izinto zingahambi ngendlela iBhayibheli lisitshela ngazo bekhona emabandleni. Sibona beshintsha ama doctrines, sibona beshintsha imithetho, sibona beshintsha indlela zokuphatha abantu emabandleni, sibona beshintsha indlela zokukhonzisa laba ababekwe njengabelusi. Ingabe basalusa ngendlela efanele yini na? 03578988855 nokuthula m@1kzntv.co.za. Ngibona KZN TV ngihamba nomfundisi namhlanje sokuthi sikhuluma naye kabanzi ngalesi sihloko esisithindayo sokuthi ake sisondeze abefundisi, ake sisondeze abelusi, ake sisondeze lamadoda uNkulunkulu awathembile wanikeza ibandla ukuthi asihole. Ke sithi zoom in kubefundisi. Mfundisi sikumukele sikomukele ehlelweni. Ngiyabingelela mama uMthetho, ngiyabingelela Mabika. Ngibingelela isiteshi sonke i1KZN TV umphakathi wakithi South Africa yonke. Yeah. Ababukeli bonke ngiyababingelela egameni elihle leNkosi yethu Jesu. Ngiyajabula mfundisi ngoba ngisibingelelwa omunye umalusi uNkulunkulu amthembe ngebandla njengoba sikhuluma le ndaba yokuba umalusi namhlanje mfundisi. Mhlawumbe ke sichazela ababukeli umfundisi ubani suka kunendawo nebandla umfundisi ngaphansi kwalo. Apostle Khanyile, Apostle N Khanyile ngokwakhe ekhaya kula Olundi Makhosini. Sine bandla lapha yayibabananga endaweni yasenhlaba Mkhosi eduze kwesikole sicela imfundo. Sine branch eNquthu lapha emehlo kaZulu Crash kwaMfongo. Our main branch is eGoli. Windmill Park Extension 8. Ibandla lethu yo Will Be Done Fellowship Center. Amen. Asibonge mfundisi. Sikhuluma isihloko esibalekile namhlanje. Ngifuna ukuthi sabe fundisi kodwa ukuze ngiyiqoqe kahle ngizothi yabelusi. Masikhuluma ngomuntu osuke ethenjwe uNkulunkulu njengomalusi, sisuke sikhuluma ngobani nanokuthi ama qualities asuke siwalindele lapho asuke ethini mfundisi. Ngiyabonga kakhulu mama. Le ndaba kaMalusi indaba uNkulunkulu ayibekile kakhulu enhlizweni yami. uNkulunkulu uqobo lwakhe ungumalusi. All right. Ma edala umuntu uthi asenze abantu ngomfanekiso wethu basifane nathi basifuze. Ma idala umuntu udala indoda. Indoda ingumalusi njengoNkulunkulu. Right. Indoda wabeka umthetho kuyo. Indoda wabeka iauthority noma igunya amandla kuyona. Yona isubmita kumelusi omkhulu oNkulunkulu. Edina kazange ambeke nje umuntu engamnikanga umqondo nombono wokwalusa. Ngoba ukwazi kwelusa umbono ungekho. Right. Into yokuqala kubiza ukuthi wazi ukuthi walusile, waluseni. Waluse bani, walusele bani. Ngoba awukwazi ukuba umelusi engekho omalusele. Ngike ngaba umfana ngaluse ekhaya. Bengiyibiza nenkomo mangibuza abanye abafana ziphe zama nizibonanga. Ngibe ngazi ukuthi akusize ezami eza lo engimalusele. Inkinga ke sinayo namhlanje ukuthi sikhohliwe, bakhohliwe abantu ukuthi belusele bani. Abefundisi bakhohliwe ukuthi bangabelusi phansi kabani. Amakhosi akhohliwe, zinduna, opresident, baningi, ama-manager, ama-CEOs. Yingoba sikhohlwe ukwazi ukuthi ma walusile khona usuku malusele. Kunama qualities afuneka kumelusi. Ma ungumalusi kufuneka wazi. Noma ke ngikhothe kancane incwadi kaDavid. Chapter 23 amaHobe. Nkosi uDavid ithi uJehova ungumalusi wami. Angikweswela. Okusho ukuthi umalusi uyanakekela. Umalusi uba sure ukuthi idingo zalaba engibalusile noma zalempahla engilusile ziba khona zonke. Okwakuqikelela ukuthi idlelo li right, amanzi akhona, umthunzi ukhona, isidingo sazo sikhona na.
kodwa kulezi insuku sibone ngathi izinto ziphuma endleleni ngoba kugain umalusi ukunemfuyo ayalusile. Yes. Ilenkinga ke senginayo ukuthi engabe emhlaba wakithi eqinisweni izinceke zenkosi baphathi bonke besizwe sizekulo yini icebo likaNkuluNkulu lokuba saluse na. Ayi mfundisi wayiqala kahle mfundisi. Uma ngabe kuthiwa ulusile uhlezi ufuna ukufeza icebo lalo omgade. Ayi and uhlezi usoba. Ngoba phela ukwazi ukuthi kuthiwa umqondo wakho usathikamezekile kolahleka imfuyo izolahleka. But ngifuna sibuyele lapha ngoba usuze wayithinta le yasensimini yase-Eden ngoba nakho la ngifuna ukuya khona ekutheni kuyenzeka umelusi abekwe ensimini aluse but zimphambe. Ube senze njani kumalusi lo suke ethenjwe uNkulunkulu ngaleyo mfuyo leyo. Ngiyazi ukuthi kudala mfundisi kulaba belusa kwakuthi inkomo mayingabuyanga kuthi ungabuyi nawe. Hlala khona lapha edlelweni uyozubuye nayo. But ke mfundisi sibuyele lapha ensimini yase-Eden uyakhumbula ukuthi uAdam wayebekwe njengomalusi umbheki wensimi uNkulunkulu ayemthembe ngayo. Unjani? Kodwa siyabona isono sifike sihlula umyalelo uNkulunkulu ababekele wona insimini yase-Eden uhlula umalusi okuyena obekiwe mfundisi. Yaqala yathinteka yaphuma inqola esipolweni mfundisi. La mama mawukhuluma ngendaba yase-Eden indaba ejule kakhulu lo ishoyo. uAdam umuntu oqala odaliwe. Sithola ukuthi uNkulunkulu mayemdala wacabanga ngayo ukuthi akafuni ukumbeka nomaphi. Wamhlelela indawo kuthiwa kuse-Eden. Abanye ke mabelitolika bathi lithi leli gama ekulondekeni. Indawo yokulondeka. Mayisebekwe lapha ya uNkulunkulu watshala insimu. Wayesethi uAdam akaqhubeka ayilinde. Uyabona? Ayilime besenze njani? Ayigade ngamanye amagama ngoba akusiye yakhe into igade into okusuke kuthiwa gada la kumele ube sure ukuthi yena yonke into ethinta leyo nto bikela umnini. Futhi loqala uAdam. Yabona? Wayikhohle ukuthi ungumalusi wazenza iowner wazenza umnikazi wento yomuntu. Uma uAdam eyedwa akonakalanga lutho. Ngicela ke lapho ngizwe kahle. Angisho ukuthi kuba khona kaNkosikazi. Ufuna ukuthini mfundisi? Kuyiliphutho ngoba uNkulunkulu othi lo ndoda mayiseyedwa uthi akukuhle. Akukho right. Umdalile wambona emuhle umuntu kodwa uthi no akuphelele. Wayisemenzela umsizi njengaye. Ofanele yena. Odingwa uyena. Ngoba lesilungu lithi she is suitable. Should oyikho konke kuyena. Right, makunjalo ke sithola ukuthi asitshelwa futhi ukuthi uAdam ubeyephi inyoka ithola ithuba noEva. Kodwa ngendlela unkosikazi ayiyona ngesizulu ke kuyaye kuthiwe kuhle ukugana umuntu okwehlulayo. Makuthiwa nje usuxakile kuthiwa hayi miyekeni tshelana umkakhe. Ngoba yena uyayazi iangle eright angaqhamuka ngayo ukuza kwehlula. Hayi ngamandla, hayi ngempi. Ngoba ninendlela nje yena uNkulunkulu anike yona. Right kuEva mayisekhulume nenyoka lithi iBhayibheli mawumfunda kahle chapter I'm sure it's verse number 7 lithi wanele baphendulana nenyoka yashintsha lokhu akwaziyo yakwenza angakwazi mayithi ngempela ushiye ngoba njalo isithi amasifika sizofuna iassurance ukuthi ngempela lento othi uyayikholwa na ngempela lamazwi othi uNkulunkulu ukutshele wona yiwo yinongama ngawo sikushaya ngalento yaziyo. Thina okwethu manje nje iBhayibheli asihambi ngokubona sihamba ngokukholwa ilento ebidinga umelusi ukuthi kholwa njalo yonke into nje oyitsheliwe ikholwe injengoba injalo ungayireason ungayihlazi injengoba injeni ikholwe nje. uEva kuthiwa wanele wathi hayi ushilo wathi singadla wathi no mayethi ningadli lo muntu ubona ukuthi nizofana naye kanti vele babefana nithe uNkulunkulu sifuna ukwenza umuntu ofana nathi bebefana naye uthi nizofana naye nizohlakanipha njengaye babehlakaniphile vele kuthiwa wanele nje wathola le nto uthi ku verse 7 baqala wayibona izithelo ukuthi zifanele ukuhlakaniphisa
zifanelwe ukudliwa. Ayi. Number 3 wazinqanela wayikhanuka. Nansi into ebakhona once waqala ukulalela izinto ezingekho. uEva ke waqala wazikhelela ngoba isitha njalo masikhuluma nawe asikufunzi lutho. Ilento oyoyibona phambi kwehlalo sokwahlulela. Uyithathela wena. Kaningi mase sithi uSathane nayo yo account athi no mina ngizange ngifunze umuntu. Ngadlala mina ngolimi ngakhuluma wena wanxanela wayithathela wayidlela. Right ke ukuze ngikuphendule. Uma esedlile akafuni ukuthi igcine kuya yedwa. Kuthiwa wayesethatha ethi myeni wami sengidlile. Nawe dlana. Ngamanye amagama angingafi ngedwa. Washo ukuthi phela umama esekhala noma ngabe wone kangakanani. Ukubiza ukuthi buya ngezantsi umthethisa umgono. Wathatha uAdam wadla esikhundleni sokuba wabuyela ekuthenini uNkulunkulu nangu umngame sonile ngoba ungumalusi ngisho endlini yakho. Uma uyabona nje omunye umuntu obekuthiwa umpriesti lo muntu umalusi angiqedele nakodwa uAdam uyimosha la ukuthi unele uyadla ilaqala khona umona kusadla uEva sitshelwa lutho kodwa mayisedlile uAdam tho abaqala bayibona ukuthi sebe hambazi yonke into isiphumile. Number 2 baqala ukushawa luvalo into ababengenayo. Ayi mfundisi asetona bona nKZN TV sihlena umpostoli namhlanje sikhuluma indaba kaMalusi. Ngenzeka ukuthi nawe umfundisi uhleli ubekiwe njengomalusi ebandleni. Wenze njani mase isuka edlelweni seyiphuma esipolweni? Ubekiwe njengomalusi emsebenzini uyimanager wenze njani mase iphuma esipolweni? Uyibika kubani? Seyitolo sabona. Asibone sokwamukela mbona nKZN TV sabukela uhlelo lengqikezi. Sihlena umpostoli namhlanje sikhuluma yona indaba kaMelusi. Engabe la ubekwe khona ubekwe njengomalusi uya understand umsebenzi uNkulunkulu awubeke phezukwakho. Mfundisi sikhuluma indaba ebalekile njengoba besathinta indaba yomalusi. Akusiyo uqala mhlawumbe ngingathi okwesibili mfundisi. Adam lapha ensimini yase Eden. Okwathi mase konakala izinto wakhohle ukuthi kahle kahle kwayena lezi zinto azalo silezi nomnikazi. Siqhubeka lapho mfundisi. Amen mama siyabonga mama umthetho. Impela injalo imphambe lapho ubaba wethu Adam ukuthi akhohle ngoba akumele sikhohle ukuthi ngisho umuzo wakhile eqinisweni uNkulunkulu ukutshalile kuleyo family ukuthi yalusa. Mfundisi ke nakho ke la sengifuna siye khona ke kwenzeka uNkulunkulu abaphanisha ngendlela abaphanisha ngayo baphuma but uNkulunkulu wanted to start all over again nama families nathi manje. Waseqala uNkulunkulu kwafonywa amabandla but uNkulunkulu still wangakhathala wathi ebandleni ngizobeka belusi. Beka belusi. Yeah. Okuyila sesikhona ke manje mfundisi la sesinabefundisi sinabaprofeti sinabevangeli iministry yonke kaNkulunkulu ayibekile kunjalo and uNkulunkulu ayithembile ngomsebenzi. Nakho ke la sengiba nenkinga khona mfundisi. Kunomthetho uNkulunkulu awubekele abefundisi ake ngime ngebandla. Nendlela kufanele beluse ngayo ibandla kunjalo. But sibona abefundisi bephambuka, abelusi bephambuka endleleni okuyiyona ababekelwe ngayo ukuthi bephathe ngayo ibandla. Uma sengimrefer embhalweni umfundisi uthi hayi kumbhalo uNkulunkulu ukhulume nami. Yabona once wathi uNkulunkulu ukhulume nami. Angisakwazi ukuhlola leyo conversation. Ayisekho into engizoyibamba ukuthi ngithi kodwa mfundisi akusho kanje sekusho kanje. Mfundisi. No, uyazi mama lapho iqiniso lithi ayiqali kubo. Khona la sisuka khona kancane ngihlehle. Mayethi maye biza nje uNkulunkulu esefika becashile. Ubiza umelusi akambiza and wayebona kwenzeka konke akazange abona ubiza umalusi eqala Adam ukuphi na uthi ngizwizwi lakho ngoba umelusi usuke lazi izwi likamelusi wakhe umalusi uyalazi izwi lalo akamthumile ukuthi akalusi uyayibona uma ke embiza umbuza
umbona mnika wona noma umthetho noma umyala amnika ukuthi angishongo yini one udlile na uyayibona kusho ukuthi yonke into ingqikithi yendaba noma ingaqhubeka ibenhle noma ingaqhubeka ibembi kodwa umuntu oqala uNkulunkulu akhuluma naye umelusi umuntu oqala uNkulunkulu anomqondo ukuthi ngoba umalusi ma emiswa umiselwa abathile ngabe umisela isizwe makuyinkosi ngonyama upresident noma ubani kodwa noma ngabe umfundisi umiselwa isizwe lo muntu lo njengoba nje beki ukuthi akaluse ukhona amelusele uma kuke wakhohlwa ukuthi ngithunyiwe uzophuma elayinini wakhohlwa ukuthi ngithunyiwe uzobahola ngokwemizwa yakho ukumbona umuntu njengoba usho ukuthi nje thina befundisi namhlanje sesenza ngendlela esithanda ngayo ubona lento useyenza ngenyama yakhe yonke into kuzuza yena zinqumo ezakhe akekho uNkulunkulu kuyona yonke lento uyayibona izinto akade ezisho qala efakaza ethi uNkulunkulu ngithumile lithizwi usethi namhlanje ungangitsheli ngezwi uNkulunkulu ukhulume nami uyayibona sekukulahleka ke sekukuphuma ekwazini ukuthi ungumalusi uthunyiwe njengoba uthunyiwe nje kukhona umele umtshele ukuthi ebandleni emsebenzini emhlanjini ongithume kuwo izinto zimi kanje yingakho ma ungakubheke kwi-Old Testament mangabe kubhekwa kakhulu igaba zakwalosa kwakuvama ugcotshwa inkosi ugcotshwa umpriest ugcotshwa umprofeti nazi igaba ebezikhona kodwa uthe uJesu makuthiwa unguKristu wafike wayithatha zonke lezi igaba zakuye uma kukhulunywa ngompriest nguye owayekhulekela isizwe uNkulunkulu akaqala ukuba umpriest lethe etempelini ungumpriest kuyifamily yakhe ayoba ngumpriest etempelini esekhulekela isizwe sonke ziningi indlela bekade egqoka ngayo bekumele imkhombo ukuthi walusela uNkulunkulu zingubo zakhe ukuthi isikhathi sesincane ngikwazi kuyibala ebunzini nje kwakade kukhona ungcwecwe wegolide owawusho ukuthi yena wahlukanisela uNkulunkulu ungumuntu kodwa akafani nabantu ngoba uwalusele usebenzela uNkulunkulu kwakumbiza ukuthi noma ngabe kuthiwa ushisa umnikelo mhlawumbe umuntu kade ezovuma izono altare lali lapha ngaphandle lokuqala kuyi-altare lemnikelo yokushiswa okwakumbiza ukuthi akabeki isandla lozonikela ngemvu avuma izono zakhe kukholwa ukuthi ngesikhathi esivuma siyehla ngengalo singene kulesi silwane asithatha sinquma siphose phezu komlilo abukele lona ifa lemvu ngenxa yezono zakhe umpriest emkhulekela inqasha ikhahlela umlilo ifa ngenxa yamacala akhe asuka umpriest aye emcengezini okuhlanjulula ayogeza izandla ngezona angazenzanga ngoba ukhulekela lo muntu ukuthi akahlanjululwe njengoba walusele ubhekele uNkulunkulu izwakala angiqondile ukuxoxa ngayo umpriest kuningi okunye okuningi kuze kuyongena endaweni engcwele singabuye sixoxe masithola isikhathi ngisekuthenini ke ilahlekela ekuthenini na ubuholi bakithi bafundisi bakithi bonke umuntu ngisho imanager noma ngabe ubani uma nje walusile khumbula ukuthi walusele uNkulunkulu wena myeni emshadweni wakho yazi ukuthi ungumalusi kumkakho kubantwana bakho kuyona yonke into ekhona ngaphansi kwesandla sakho ngoba nje uma kuthiwa wengameli ikhaya ungumalusi naba ngama single parents ungumalusi waleyo ngane oyikhulisayo ungumalusi walelo khaya kulona konakala uma sezonakala sazi ukuthi njengoba ulusile nje kunomalusi ongaphezulu kwakho konke mazonakala izinto la bikela yena ilabe ngithi ngifuna ukuyakhona mfundisi ukuthi akusize zakho abantu konakala la uma sekonakala izinto bese bengazi ukuthi fanele bephume beshone ngapi asitolo Mbolani KZN TV sahleli nawo umphostoli namhlanje sikhuluma ngayo indaba yabelusi umfundisi usethinta enye indaba wathi nasemshadweni wakho umalusi nasekhaya lakho umalusi inkinga ke sekutheni ubani olusi ekhaya lakho njengoba ungekho nje siyitolo siyabuya Asipende sikwamukela Mbolani KZN TV sabukele uhlelo lenqgithi sihle nawo umphostoli namhlanje sikhuluma indaba ebalekile because wonke umuntu ufanele ebuyele kwiposition yakhe kahle kahle ukuze sakhe ibandla
wonke umuntu fanele ubuyele endaweni yakhe ukuze izinto zizohamba kahle ebandleni nasekhaya nasemphakathini. Mfundisi uthinta indaba ebalekile wathi kwawena njengomkhwenyana ungazi ulindele ukuthi niluswe kuphela ubaba umpostoli ebandleni nawe umalusi ekhaya einganeni zakho nankosikazi wakho. But sinenkinga ke manje ngoba ubaba basahlala emakhaya basekhe emakhaya amakhaya ayayiranela ngaphandle kwabo. Umndeni wakho waluso ubani njengoba wena uhleli la ohleli khona? Mfundisi esikhathini samanje obaba sebenezibindi zokungabi bikho nje emakhaya bengazi ukuthi bayephi beshiye imishado yabo le uNkulunkulu abathembe ngayo beshiya abantwana la uNkulunkulu abathembe ngayo ukuthi bazobelusa bese kusayela nje ikhaya lingasenakhanda bese umqala sekuyiwona ophatha ngendlela ocabanga ngayo ukuthi ubaba mhlambe ngabe wenza kanjena. Konakalephi mfundisi naba belusi besilahlekela angakhulumi ngezimvu ngisakhuluma nje ngokulahlekelwa abelusi. Cha mama siyabonga iqiniso lishoyo lama uthi yona kelephi uthi awujule lo mbuzo ngoba lithi iBhayibheli iHubo 127 uJehova engawulondoloza umuzi lo walusile ulondolozelizwe uJehova engawakhe umuzi nabakhayo bakhelize. Sinenkinga ke la mama ukuthi ngithe mina umalusi walusela umalusi lithi iBhayibheli uJehova ungumalusi omuhle athi uJesu yena mina Jesu ngingumalusi omuhle odela ukuphila ngenxa yezimvu. Uma ke injena sinenkinga ukuthi umyalo kamelusi awunika umalusi womndeni njengobaba ukhutshaziwe kulezi insuku. Kwathiwa wonke umuntu unamandla unelungelo lakhe ukhutshaziwe na impilo ephilwa namhlanje ukhutshaziwe zidakamizwa ukhutshaziwe ukungamesaba uNkulunkulu ukhutshaziwe izinto eziningi ezikhona ngoba noma ngithi ke ngusonge konke ukhutsazwa kakhulu ukuthi umuntu akhohle ukuthi nginomalusi oyongibuza ngomsebenzi anginike wona. Mayindoda ibingazi ukuthi laba bantu ngibanikwe uNkulunkulu kuba ngibanakekele ngibabheke ngibe nezwi noma sekuthiwe nobani siyalingana unamandla amandla ethayifana ngokwabantu ayifana kodwa ngokaNkulunkulu akaze kushintshe ukuthi ngiyinhloko inhloko iyona ekhomba idirection ukuthi siyanga inhloko iyona ebona kuqala iyona ebonayo ngoba inamehlo uyayibona kodwa isikhathi esikuso sinezinto eziningi eziletha ukuhlangahlangana engqondweni eziletha ukuhlangahlangana empilweni. Sisesikhathini masingakhuluma iqiniso esike sikubuza ukuthi unani uzongitshela ini unani uzongibekela umthetho nje unani uyayibona kodwa akakho la uNkulunkulu athi khona hoshinya ungabe umalusi. Inselelo yokuqala lesibhekene nayo isikhathi esikuso esikubuza ukuthi unani eziyongena ke ngisho esontweni le inkinga isikhona ukuthi right ecommittee uzozukhuluma nje ube nemithetho engaka ungenisa kangakanani uyayibona ziningi izinto ezingene ezokhubaza nezizonqinda amandla nempilo yomalusi. Kodwa kukho konke lokho ngithi mina asingakhohlwa ukuthi sinomalusi esimalusele yena uyokusibuza ngoba sinike khona kuphelele kungaphezulu kwalo umthetho la emhlabeni uyaguquguquka emva kwesikhathi esithile uyobushintshwa lo mthetho uyobuchibiyelwa lo mthetho kodwa ukaNkulunkulu phakade ukuthi wena ungumalusi. Egameni lokwalusa mama agcini ngamadoda kuphela khona besifazana amadoda wasekho okumele alaluse ngempela ikhaya khona besifazana abangashadanga abakhulisa izingane zakhula zaphumelela futhi ngalokho khona futhi abanye aziphumelelanga ngoba ulibale ukuthi hayi mina ubaba akekho. Indaba yokwalusa isifaka sonke ayikhethi ibulili ayikhethi iminyaka iba sekuthenini uyaqonda into uNkulunkulu ukubeke kuphi. Masingabuka nje emsebenzini akusho ukuthi manager umuntu osegugile osemdala nomncane manje uNkulunkulu emgcobele leso sikhundla uyahlala kuso ngakho ke kumele asimele angeke ukuthi mina ngahluleka kwalusa ngoba bangangikade ngiphethe abantu abadala kunami bengangila kumele uqiniseke ukuthi lokho kumele ukwenze akwenzeke.
nasekhaya ke siyafana kunemizi ephethwe izingane enye ingane iphethe ezinye ngoba abazali abasekho ungumalusi uNkulunkulu uyayivusela umalusi ovuswa uNkulunkulu akangeni ngevoti akavotelwa ungumuntu wecebo yikho mangabe kukhulunywa ngenkosi uDavide incwadi yeZakha chapter ka13 verse 36 uthi uDavide esekhonzile icebo la uNkulunkulu wabe selala ubuthongo ziningi izinto ezibalwayo akazanga lahle phansi umbono uNkulunkulu amnike wona wala exoshwa inkosi uSawule kwalevukelwa izimbe exoshwa indodana yakhe uAbsalom kodwa umbono uNkulunkulu amnike wona ukuthi wena uyinkosi kumele uhole ulwe izimpi zesizwe sami usivikele akazanga kuyeke mfundisi kukhona lento oyithintile ngifuna ukubuyela kuyona uthinta indaba yokuthi abelusi bayaphuma esikolweni kodwa futhi nalabo ababalusile banesandla kwesinye isikhathi sokuthi bephume esikolweni one bekubuza ukuthi we baba njengoba nje uhlala la ekhaya ungasebenzi uzoshaya umthetho unamba bani wena ngoba wondliwa yimina njengonkosikazi aphazamiseke umalusi ngenxa yokuthi sekunempongo esivuse ikhanda sezimbili waphinde wakhuluma enye indaba ebalekile siyenzeka lapha emabandleni ukuthi naseyikhundleni umuntu osekufanele beke umbono nokufanele zwakala akhulume kangcono yilo osuke nemali ebandleni begcine bekhohle ukuthi kahle kahle owethu umelusi asebubekele uNkulunkulu la ebandleni ubani inkinga ke mama lena esibhekene nayo njengoba ngithe nje ziningani inkinga esinazo kule ndaba nje ngamalusi masingathi ukujula futhi ziningi izathu abantu abayoba nazo nanganazo uma ungafika kuyena nalona nje oke wamthinta eqaleni uthi uyayithi hayi ungangitsheli ngento ebhalwe phansi sekuyizimo eseyimenza ukuthi umyala ugoqa ubeke eceleni ukuze one akwazi ukuphumelela ngoba yenye inkinga ukuthi awukwazi ukusifundisa mhlawumbe ngemali wena unamali uyabona ufuna wena ukuthengelwa yithini umuzi ufuna wena i1 ne2 ne3 uyayibona yonke le isikhathi sanamhlanje sinenselelo kubelusi kumele mawumalusi ungayilahli into wayinikwa uNkulunkulu isimo sivuma noma singavumi even emshadweni wakho ngathiwa awunamali elingana nekankosikazi ngoba umthwalo wokondla umthwalo wokunakekela ukubaba usendodeni kodwa amathuba namhlanje asethi sisebenza sonke futhi kaningi amathuba namhlanje asevama ukuba mahle kinina bomama uyayibona kusho ukuthi ke nakuleso simo uzophila noma incindezi ikhona umalusi akalusi ngoba isimo sisihle akalusi ngoba izinto zihamba kahle ungumalusi noma engabe liyana ungumalusi noma engabe liyana uthe eqala bebethe ekhaya ngeke ubuye zingekho babe ngaxoxa kodwa kwakuthiwa avula ingqondo lokho kukwenza uzazi ukuthi ma kuyinkomo ethile engekho idla endaweni ethile ma kuyinkomo ethile engekho ngiyazi uma ngizoyithola endaweni ethile kukwenza ukuthi idlelo lazi kukwenza ukuthi abantu obebelusile bazi uhlobo lwabantu ibandla kufuneka ulazi ama group alapha ebandleni mangaka hambe nabo uJesu bazi uhlobo luka Thomas ubelwazi olukholwa ngokubona uhlobo luka Peter lolu hlobo olisheshe egxume libambe ubelwazi uhlobo luka Judas lonke lolu hlobo uJesu ubelwazi ngoba uthi ngingimalusi omuhle umalusi omuhle uyazazi zonke nohlobo lomshado wakho uyalwazi uNkulunkulu uma umtshela Nkosi nansi impilo engilida noma engihola ngayo ngaphansi kwayo uzokunika ubuhlakani uzokunika amasu uzokunika izindlela zokuthi phila kanjani kulesimo ukuze sigcine sifike kulo ecebeni engakubizela lona hayi mfundo sikhuluma indaba ebalekile ukuthi kuyenzeka uluse uthola ukuthi izimvu ziwuhlupho khona nje vele iphume iyongena embileni yabantu usawumalusi wayo khona vele isale emuva ezinye seziphambili usawumalusi ngeke uyishiye ngoba nakho isisale emuva bakwethu khona limaza impahla yabantu wena umnikazi wayo seyitelo siyabona Asifuna sikwamukela mwana KZN TV sibukela uhlelo lenqikithi sihle nayo umprostoli namhlanje kuyena sikhuluma naye sikhuluma ngezimvu uNkulunkulu uthembile uNkulunkulu ukuthembile ngezimvu lezo yilusayo but before siyayithola sike sathi ukuyithinta kancane la ukuthi kuyenzeka ke uthi ulusile
ube nje nalezi eziwuhlupho eyisala emuva destroy into zabantu eyilimaza into zabantu kodwa kusewuwena umalusi waso akukho la ukuthi ngoba nakho ingene edlelweni labantu zishiye lapho qhubeke wena uyidikile ngoba nakho sezonile mfundisi. Amen. Mama Mthetha siyabonga. Cha awukwazi kuyishiya mfowethu. Sithi isiZulu sakithi mayibamba khulunywa ngenja. Ibambela umnikazi. Ibambela umnini. Kushiye kukhulunywa ukuthi mayibamba mhlawumbe inyamazana ayibi ngeyenja. Efundisekile ineli ngayibamba ibulala bisilala eduze kwayo. Ikulinda uzofika uyithatha. Mawungaboni iyahamba iye kuwe igijime ikhole ifuna ukuthi uyilandele iyokutshengisa ukuthi ngibambile. Kube wena usiyothwala leyo nyamazana uyodla yona uyipha umsobho noma ngendlela ecabangela ngayo. 2 maleli igama elithi bambela umniniyo kuba ukuthi mayisiyonile yonele wena angabi kuhle ukuthi manga yenze okuhle okwakho nokubi okwakho asingene ke masishane ngoba isikhathi sethu asikho ngakithi. La bazalwane kubalekile ukuthi siqonde ukuthi uNkulunkulu kwethembile emshadweni wakho ukuthola upartner omelene ngempela nokukhonza uNkulunkulu mhlawumbe nashada nisindiswe no2 ma isitha sihluleka kuwe sizongena ngeingane masahluleka ngeingane sizongena ngopartner wakho ngomuntu osenhlizweni yakho asilunguze uJobe kancane zifile ingane zafa ingceku yafa imfuyo kodwa ngoba umkakhe wayisekhona induduzo besenayo kodwa mayiqhubeka sekubola yena kushayeke yena edliwa amathumba ulahlwa unkosikazi wakhe noma sithi kuba sengathi asingaqinisi ulahlwa unkosikazi wakhe mayethi thuka loNkulunkulu bese ufe uyayibona ngoba inhloso ayisikho ukuthi ifa inkinga akuzona ezokuthi ufe isimo ongena kuso uzophuma uJob usitshela ukuthi ngiyavivinywa ngizophuma sengifana negolide qiniseka ukuthi ovumayo akakufaka uNkulunkulu esimeni kodwa uyavuma ukuthi ndlule esimeni ngobe kwethemba noma ngabe umshado wakho uhlangahlangene kanjani awukutshela umalusi uNkulunkulu nanku umshado wami nampa abantwana bami yekela ukubathuka ubabize ngamagama thina kumele sikhulume okuhle ngoba siyafuna ukuprofethwa ngabantu wena ungaprofethanga lutho empilweni yakho ungaprofethanga lutho kuyifamily yakho ungaprofethanga lutho emshadweni wakho ungaprofethanga lutho kuyiministry uNkulunkulu akubizele kuyo njengomalusi siphiwa amandla okukhuluma kube njalo siphiwa amandla ezinye izinto ayifuna ukuthi zilinde enye into ungayibona engathi iyaphahlazeka iyafe ezandleni zakho kodwa mawungayifundisa ukulinda akuzugcina kunjalo uNkulunkulu nawe ingakho ethi kwaba seKolose chapter 4 verse number 2 uthi qiniselani ekukhulekeni bese nilinda ngoba izinto ezinhle neziphelele ziyalinda kodwa yonke into ekhanya osukuyiphuthuma ichamazelela ngoba ubuhlungu bukwenza ungakwazi ukulinda ipain nje kwenze ngathi ungama ngenyawo uyaluza ufuna enye indawo engcono baningi ngisho abashintsha amabandla ngoba ecabanga ukuthi inkinga la ayikho lapha uthothi uzothi mayifika lapha eminyango mayingena ahlangane naye bese kuthiwa uyambona ke lo muntu usizele nezinkinga kanti vele ibivele ikhona ukuthi uhlulwe ukulinda lapho khona udile nesimo obhekene naso uNkulunkulu akusize ngoba yonke into ohlulwe kuyinqoba usazonqotshwa yiyo naphambili nasemshadweni wakho kusuke ngekho lula kusuke ngeke uyabona kakhulu makuthiwa izinto zibheda kupartner uyaphuma mhlawumbe uyothandana ngaphandle unatha tshwala noma ngabe yini engahle ushayeke ngayo isimo lesasingekho lula ngoba upartner umuntu osuke ufuna ukuthi umuntu okwenza uzizwe uzethemba mawungowesifazana nje umyeni wakhe la iduza noma ngabe kuthiwa kunika amagama amahle uhambe kahle sinawe konke uhamba nalokho kuzethemba kodwa yikho into ebhlungu nje ukuthi uyaphuma uyale yena uyaphuma uyale uyayibona leyo nto 1 ivula igap ngoba usukumfisa umdinga umuntu ongathawo umuhle ugqoke kahle uyabona hayi yabona lapha umuntu oqala nje oba maqedwe ukushumayela ongafika athi no hayi ushayile awu kodwa ululile sithando umuntu ongamuzwa kahle umngakho uyayibona akekho nje umzalo ongavela sokumuntu ethi hayi yazi baba ululile lo muntu ulwa nami kodwa lo partner uyena umuntu omzwa kangcono ngoba ubizelwe wena ingakho ngisho yibandla umfundisi limzwa ngcono kunomama umfundisi ngoba ubizelwe lona kusho ukuthi ke kuvela inkinga la emshadweni into engubest ukuhlala udaba ulubuyisele kumalusi omkhulu number 2
ukulinda lokho kungekho lula ngoba one usukela ulimala nilimazana uyabona nishayana kuziningi inkulumo kukuningi ukunyathelana abanye baphuma bephila abanye baphuma befika uyayibona into lenongeke uyazi lenkinga njengoba iqala manje iyophela kodwa umalusi omkhulu uyayazi kodwa umalusi omkhulu ubona kancane njengoba nakhona ebandleni bakhona abantu ongathi mawumuthi umfundisi uyazi wawushumayela uphila ivangeli kwajikapi athi ngahlupheka ngangilamba nganginenkinga ngabona indlela engcono ukuthi nginqamlele ngenza imali ngikwazi ukuphila uyayibona yonke into ekhona ingxaki umalusi anayo unazi izathu angayibeka kodwa mina engifuna ukusho ukuthi asingakhohlwa ukuthi sinomalusi omkhulu osezulwini elithi iBhayibheli lo malusi uthi David ungumalusi wami angikweswela lutho engilidingayo uyangilalisa emadleleni ahlaza uyabona kusho ukuthi ungumalusi onginakekelayo ukuze nami ngikwazi ukunakekela umhlambi wakhe athi uyangise manje uNkulunkulu owazi idingo okokuqala nje leli igama elithi uJehova lahlukile onkulunkulu baningi kodwa uJehova uyedwa maye litolikela uMoses uthi nginguye uthi ngilokho okufunayo mawufuna imali ngiyimali mawufuna ingcebo ngiyingcebo mawufuna ukuthula uNkulunkulu wokuthula ukuthi izinto zakhe zinzima ngoba zifuna ukuthi uyilinde zizinto ezilindwa ngokukholwa zamukelwa ngesandla sokukholwa zizinto ezifuna umuntu onokubheka kade makubalwa ithelo ikamoya kuthiwa esinye esokubheka kade leli gama elithi ukubheka kade lisho ukulinda into ongenasikhathi sokuthi izofika nini uyayibona yingakho omunye umuntu ma umbone balwa njengalomuntu okuthiwa uJobe kubala izinto ezinhlanu kuthiwa uqotho akanasici uyabambelela ekupheleleni uyamesaba uNkulunkulu uyakubalekela okubi ayibanga lula impilo yakhe ayilula mfundisi kodwa wayikhumbula into eyodwa ukuthi khona engimbambele khona engimalusele yingakho ethi uJehova njani osiphile futhi nguJehova osaphucile thina okwethu kodwa kumele sikwenze asibonge igama lika Jehova wayazi uthe nginakho akusikho kwami kuvela kuye engiyikho ngaye uNkulunkulu uyasazi isidingo sakho uNkulunkulu uyakubona ukukhandleka kwakho uNkulunkulu yabona nje emshadweni mama if inebandleni umshado nebandla yazi ukuthi into eyodwa efanayo ngoba umfundisi usuke emele uNkulunkulu ibandla limele noma ngithi umzalwane umele ibandla lithi iBhayibheli singumfazi kaKristu hayi mfundisi ngivumele ngiyitolo bese sayiqedela amen Volani KZN TV sihlala umpostoli namhlanje sikhuluma ngabo abaholi ukuthi yazi mayonakale kumholi yonakala woyibuka ebandleni ukuthi uma umholi engenzanga kahle nebandla amathuba ukuthi lingenzi kahle makhulu mfundisi ngengizwa befundisi bethi uma unomoya ukuphinga mawushumayela ebandleni nebandla ligcina selithatha lowo moya ukuphinga mama ngene kancane utshela uMoses uthi Moses thatha abantu ngithi uthi abayisikhombisa no Joshua indodana kaNuni uthi ngiyokunika abantu bomoya wakho into yiyo uNkulunkulu ukuvusela uhlobo labantu abanjalo ngoba umoya uma ukhuluma usukuphefumula ispirit umoya kubantu amazwi osukuwasho mancane ukunomoya osukuphefumula lento oyenzayo lendlela ophila ngayo iumoya othile osheshe usabalale kulo lonke ibandla osheshe usaba njengomuntu okhuza izingane zakhe hey angifuni nidle idakamizwa kodwa yena uyazidla umoya walento oyishoyo iwona osabalala kakhulu ukunamazwi washoyo ungakhuluma kahle kodwa impilo oyiphilayo iyona ekhuluma kakhulu Volani KZN TV sihlena umpostoli siyayitelo masibuya singena esigabeni sokugcina sohlelo lwethu Asiphinde sikwamukela Volani KZN TV njengamanje singena esigabeni sokugcina sohlelo lethu fanele sitetele ubaba hambe enkonzweni nathi sikwazi ukuyobona ukuthi bakhonza kanjani ebandleni mfundisi kodwa ngaphambi kokuthi sihambe amazwi wakho okugcina nje kule ndaba kaMalusi athini Ngiyabonga kakhulu
kuningi ebesingaxoxa ngomalusi njoba nje sithinta ibandla sithinta umphakathi sithinta imindeni indaba kaMalusi ijulile kodwa benginalalamazwi lapha kumahubo 139 sukela nje evesini lokuqala iveza wafunde nje onke lawo mavesi 1 isivezela ukuthi uMalusi omkhulu uthi wena Jehova uyangihlolisisa azathi noma ngingehlela eindaweni ejulile emathunjini omhlaba uNkulunkulu lapho noma ngasemhlabeni uMalusi omkhulu lapho noma ungenyukele ezulwini uMalusi omkhulu lapho kusho ukuthi asikho isimo uNkulunkulu ahlulwa ukuthi akwaluse ahlulwa ukudila naso ahlula ukuthi asibone kuphela isizini mayisafikile yabona njengoba kusebusika ukubanda kunzima ngendlela ezimanga ungathi ngafika ihlobo kusasa and mase kusehlobo sikhala ngokushisa ngoba isizini nesizini mayifikile nje empilweni yakho inzima wena okwakho funda ukuthi uthobele uMalusi mawulusiwe phila ngendlela yokuthi angikwazi ukwenza engikuthanda olusi ubobana lokho ukuthi bengifisa ukwenza kanje kodwa umthetho woMalusi uthi angenzi kanje yikho kwenza uphumelele hayi ngoba ukwazi ukwenza yikho ukwazi ukwenza ukuthi ufeze icebo hayi ngoba zingekho inkinga bezikhona kodwa umyalo nentando kaMalusi iyona engenza ngiphile kanje kukho konke esibhekene nakho kuzo zonke inkinga kukho konke okuhle asingakhohlwa ukuthi kunoMalusi ngelinye ilanga siyoma ngaphambi kwakhe silande ngesikwenzile sisesemzimbeni noma kuhle noma kubi uNkulunkulu uyalithanda uNkulunkulu uyasithanda uNkulunkulu akasilahli uNkulunkulu akasiyekeli thina okwethu kubuyela kuye sizivume ukuthi asenzanga kahle kubuyela kuye siyithobe simkhonza uNkulunkulu siyamema lonke uhlobo lomuntu noma engabe udeliwe ngabantu amazulu angeke akudela noma engabe ulahliwe ngabantu uNkulunkulu usakunika ithuba lesibili njengoba usaphila ithuba lesibili lingelakho emshadweni wakho vuka uyithintithe nilungisa izinto vuka uyithintithe awukho umshado ongcono ondlulo wakho nalezi inkingo sozazi lo ubone eceleni angeke wakusebenzela oyokusebenzela yiwona abantwana aba right yibo labo uNkulunkulu akuphebona noma besabanjwe lesi simo bakhulekele iya nabo kuMalusi tshela uNkulunkulu ngabo cela uNkulunkulu akwenzele umusa uNkulunkulu akabusise isizwe uNkulunkulu akabusise iTV yethu mama wethu akakubusise nezisebenzi zonke siyabonga kakhulu sibonga mfundisi nikhonza kuphi nitholakala kanjani futhi siyatholakala umpostoli Khanyile Apostle N Khanyile isisenhlaba mkhosi lapha ngasesikoleni isicela imfundo inamba yami 0734762479 mawungangitholi kule 0648328345 ila sitholakala khona enquthu sikhona lapha yakwamfongo eCrash amehlo kaZulu sikhona lapho siyakhonza ibandla lethu your will be done eGoli sikhona lapha eExtension 8 Windmill Park amen asibonge mfundisi ngesikhathi sakho mfundisi uthe leli bandla lokuqala lekuphi nendawo liSolundi liseGoli siqale khona eGoli eleseze enhlaba mkhosi babananga babananga yebo saba senquthu yebo ngiyazwakala asibonga kakhulu mfundisi nokuthi nisivakashele endlini zomsakazo kubonga thina kakhulu ukuhlonishwa amaZulu siphiwe leli thuba mama ukaMabika siyabonga uNkulunkulu akasigcinele wena ngobuhlakani asigcinele wena nangenhliziyo nje yokufuna injula yokufuna ingqikithi yokuthi uNkulunkulu yini ayibekele umuntu singabombuso wasezulwini siphiwe ukwalusa amen asibonga kumfundisi sibonga kakhulu kwibandla sibonga kakhulu kwiCrown KZN TV yenze inhlelo zethu zibe impumelelo sesiqedile ke siyobona ukuthi bakhonza kanjani ebandleni mina nawe ke necrew yonke asibonane ngokuzayo senthanda